Arkol kawang Messi kawei ke asis peit katno yuk mynta baroh ke jingim ialehkai jong. Hadin lai te na ke World Cup final Lionel Messi uluan pai biang sya ketup stang jong ke Inter Miami bat kumba julong uluan pai da ke bat tep gol biang. Kapten jong ke Argentina udang peteng man pen kedit ia ke pertai daki nomor ki bakrau. Ke bamenta ke sengi ke jingikun ke likop ke Inter Miami persya ia ke San Luis. Bat kene ke jingken ke dang datang ke first half jong kene ke jing ialehkai. Messi uliok ban tep arkol kata ke menit ke bakatwe bat sau bat uliok ke wei ke asis ke menit ke ba arpendu balai tep dau Segoya. Ia ke gol ke basau jong ke Inter Miami la tep dau Michael ke menit ke basau San plus nyau. Bat ia ke sikol jong ke San Luis ke first half jong kene ke jing ialehkai la tep dau di Rodriguez ke menit ke basau. Tiap pai sya ki gol ki bau Lionel Messi ulai tiap baroh ke jingim ialehkai jong hodumta. Messi uliok hadu kendai spa apoi teliki gol bat saus pa kat pra teliki asis. Wat hapdeng ki jing itu bau lak ban syong thai endai Messi udang peni bau empat kud ke Khubor ke jingwan pai jong kalong ke Khubor ke pun kemen ye kinong kersan jong ke Inter Miami bat ya kinong kersan jong hi ke pertai baroh kawei.